Bafowethu kunzima nangumthandeni SK odume ngelegcokama elisha emculweni kaMaskandi ke laphana ke ephawula ngalolu hlobo ke ngakho ke ukudlula kwakhe ke uSicebe umfoka Dlamini ke laphana ke udume ngelenkosi yamagcokama emculweni kaMaskandi. Liyakhala iqhawe uyakhala umthandeni ke laphana ke ubhale kanje uthe ukube ke kuya ngabo ke bengabaculi bakaMaskandi ngabe ke bawabeka phansi ke amajoko ke namhlanje ke bangayi ke emsebenzini noma kungasetshenzwa. Uthi bahamba bathuka ngisho izanya la bahamba khona ngenxa ke yokuthi bahamba kuwo lomgwaqo lona odlule neqhawe elithandwa kangaka eSouth Africa, elithandwa isizwe sonke noma elithandwa abantu bonke, elingananxa namuntu ke laphana ke mesikhuluma ke ngenkosi yamagcokama insizwa ke bidleka kuwo wonke umculi okhona endimeni ngabe uMaskandi singabala ngapha ke kweminye imculo ye-hip hop kanjalo ke nako Jiva bonke bebemkhonzile ngenxa yokuthi ke uyakwazi ke ukuthi abambisane nawo wonke uhlobo lomuntu. Uthi umthandeni ke ufisa sengazuthi ke angabewa ngisho phansi ke amajoko ke laphana ke kungasetshenzwa ngendlela okulikhuni ngakhona nangendlela ke okubuhlungu ke ngakhona. Lenkulumo isho umthandeni SK ke laphana ke siyakhumbula ukuthi ke uke waposta ke kuthangeni ke laphana ke eyinayo inkosi yamagcokama ke laphana ke bakhombisa ukuthi baphume estudio eveza ukuthi ke sebaqedile ke yade bezokwenza ke estudio ke laphana ke kusho yena ke umthandeni ke laphana ke nakho ke namhlanje ke sivuka ngeindaba ke ezibhlungu ezimbi eshiye iSouth Africa yonke ke ishaqekile bayakhala bacule lesilile singaka. Awukodwa bafowethu ngenkosi yamagcokama bafowethu asidibane kwezinye.